paraya ngetut uri lampah sisian agien Orang kadiang parang lihat tu lampah tu nyujur di kanan jagat sendiri. Orang tu kenalu di tiang kenalarang tu kemarin kau. Siapa? Orang kerjaan lepas aling-aling di kanan ke diri. Kebuwiran kesinat nadam kok itu. Aja kita manas apa? Meme sing nyalang dewa jadul. Kebisan dewa joh kerah kriana patih kebuwiran. Yang sing mula meme bakal mapan sing sidul. Jadi kene. Anggrek ulang anak sebut kejening. Atang sisian meme sekelon-kelon berjalan sini. Singgah serayang senun anak dong. Ayo sana langke. Sapu napi kayon palu muda memang palu lingser. Buku titi man pengancam yang sing perlaya bon meme jagat ke diri raja ni sing sisian sing walu natu Entan je kantor musnah jagat ke diri raja. Nak Ya. mangkiat takon wateking sisil bersama lama kana parak menangkil sadinan mati. Ratu bangjang di tiang nawahin sisian sambil ratu. Jatuh semua. Nah, kita aden ngojak mengejar. Sabda bang cewek kelo. Ngedeng jadi suginan anak dan di sisial di nilo. Kalau yang seru, ada jadi matur melautan. Kuaning sisiane sami sampun apa petangkilan iki lurus-lurus kali mau. Sisianku bisa genik makabehan kita. Bebek kakene kanan tekali bangkit dah. Lang jani mirang awas tani makaling seru. Erang ritual sila ketuan dah. Kasor sisio mau tamu kene tetap sila kriana kebumian. Angkela
enak peparang yate lumujug marikanang setre gana bayu Iporaya amin sesenugraho lawan sirus yang watari yang guna berawi Nahannya Danilo, ireng-ireng dane makaling sa kamu sa ano mayu. Sabi nung nasa ni madaan manugrang tinggi siguro dari ang kadiang parang kita parang tanarap laki na pandumatul namanya yung Dani Kengken, ireng na nga patusik. Mula kita sisiang sila puisa geli. Lamang kali, oke. Orang ini ring sila ini ni apa? Lumaksana mereka nasi. Oke lah. Kanang tulku tantre astagfirullah Astu tulku magistane Mangastu tisir yang tulku baku firau
Menawa siapa kalangan mapan anu uang wani yang apa opo yo ganti yang besar juga Kurniawan mencarakan katini kanan tur dosto. Nah,
Badan para kekenal kalangan lawan yang butan. Nama Wisnu Andriat Mulya nama Sang Mahadewi nama Sang Mahadewi Om Sadarudriya Antiyat Ang Bang Mahapirawi nama Swang Pengaksama ningsun manusan sini padu kebatari Wisa geni ketekening sisya makabehan Warak rinjang padu kebatari Kesamula geni Ampura manusan silawani Iada moga Yogang sini padu kebatari Nona puisi agane kalaganda Enak ada matanya Pokoknya kalaganda lawan yang bertani Wakulun padu kebatani Mapan merang ritual sidrawisya geni Muni purwa kasor sila sang mahlukuni Mangki abdenin surga perayaan walasakan Bina kesemah batik lawan sila sang yang Yang kapinanin tadi Si padu kepada anugrahin kanan pangiwa sakti Lawan sila wisya geni Maka segala perayaan sang ikanan jagat kediri sama yang kana satu maka manusia sila Urus kalama sila wisya geni Matang yata kita kasihan Merangakan ketindakan Ma bener padu kebatari Ia tuniman kanan lihat nista Mangke kadang barang itu Pradu kelawan silang ibu Kulun padu kebatari Mapaning sun maka panyiwen singe padu kebatari Ian kapinaning dadilah enak tertulus akan si padu kebatari Maweh panurang lawan si lenanak Kemudian Usia ganda Minta sehwari nubraho lawanin silang ibu tabangan Luar-luar pula padu kebat Sawit yang duk itu merkanangan kewerdayaan Luar-luar bek-bek karena adanya Yang silu-silu yang ibu tuh Wawah ketol-ketol kita pada Apa ya tuh kita sidu angatlah kelawani silu yang ibu tadi Mogi-mogi sih padu kebatari Menawian sampun mangkani Silu wisu gendiang atur akan kanan kaul pina kepada sinar
Ya jutanan lihat makanya uang lari sejarah kamu mayu setigang sase pina kebedaksana padu kebedan. Wah, ya tuh dimakan lo yang sudah tuh. Ayo, kita lepas kan sama yo. Wani Wiwal lihat dari manusan Tan wani wikang Kang manusan singgih padu kebedan. Oh, lihat tuh memang kanu enak tuh malah dapat dikanangi dong. Ini peraya siru ibuntu mau ya panugrahan kelawan itu. Lihat tuh maka mengarah Adi wisyo gede. Ada mana? Wah, yang sama kan tulus akan si padu kebedan. Mau ke lain ada pengalat tu. Si yang botali. Oh ya, panugrahan kelawan itu aneh sakit. Adnane. Yang kanan telah terdengar. Ontian lumaksun wirkinuk sang tening palu mekanan suodwal. Lumaksun manying panugram segi padu kebedan. Dewa pramosok semu ingaturakan sira usugni ri padang padu kebedan. Oleh itu maupun ribus jatuh kita paulah panugram kawanin siri yang padu kebedan. Ayo kita lepas dengan apa ayo. Natan wikang manusan sini padu kebedan. Yang samangkan apan sampun usan apa sini bawah panugram. Enak padu alumuh padu kebedan. Oh, ya tu memang kami siri untuk berperayaan mau kanan sayang. Oh.